Майе Софет, Арзы. Хайли Икея. Арзыда бір әрекет етті, төпеге ве өгге ұмтылды, башыны судан çıkardı. Су үстінде бір-екі ань саланып тұрды. Сол қолымен оғлын құшақлап, сақ қолы ве аяқларını қыбырдатарақ, өзіне су үстінде тұрмаға ярдым етті. Кене су түбіне далды. Юқарыда қойым авыдан қара түске жереңкілері олған денізінің суы, түпте ве тереңлікте ағыр, қалын ешілже жамға бензей. Бушынген жам içinde deniz otlарының parçaları nasıldır çöpler, жылауық ве крыллер, çeşit mahluklar арзының көзі өгінде сәкінлігінен кече еділер. Арзы эп ялыға таба ялдымақта. Құчағындаки evladı там omuzу gibi şeffaf, тереңлікте insan көзі көрмейecek gibi şeffaf oğlançığı anasının boynuna sarılған. Мына sevimli ялысы якынлашты. Арзы bu ялыға kaç asırlar devamında барды келгенini енді есапламай. Kuzunun yağmurlu suvu havaları kelgeninin o bargeci yalıdan uzakça kete. Barde ise keni bu taşlı yalığa kayta. Ne için böyle oldu? Ozu da anlatıp olamay tek bu ketuf kaytuf tertibine boysuna. Arzı Kırımdaki insanlarını, onların hayatını göre, onu ve balasını tamamıyla kimse görmey. Belki tek yürekleri pak insanlar, bu dünyanın her bir gününe kuvangan yaş balalardır. Arzının silah kölmege yalıdaki çakılda kaldırgan izini de insanlardan kimse görmey. Arzı balasını yerge düşüre, o suvaltı seyahattan yorulganға oşay bir-екі taşçıqны parmaçıqlarынан aldı, oynadı, ama tez bezdi ve taşçıqlar üstünde burunub, yoklap kaldı. Arzı denizden, o endi çok vakit devamında mekanı olganına bakmadan, nazarını dağlarga çevirdi. Qaveretklice tüste tık olmagan töpelerine bakışnen okşadı. Anda-mında sepilgen yeşil lekechiklerini, çalılar ve tereklerinden, akçil taş sıralarına, ajderhanın tişlerine nazarını doğrulttu. Dağlar tınçedi. Arzının başı üstünde çağalalar aylana, kaçırışa, külüşe, ağlaşalar. Ah arzı da uçmağa bilseydi. Ormanda yaşagan tanrıçalar uçmağa bileler. Ormandan ormanға öyle keçeler. İsteseler kökke kuşlarla beraberlikte oynap toyup aşağı iniler. Arzı ise su anası. O canı sıkılganda balıklarla evlenir. Arzı da insan olganda onu evden çalıp denizinin o bir yalısına alıp barıp kul ettiler. Tek dülberligi onu kulluktan kurtardı, dediler. Ama altın sarayda yaşasa da kul degiledi mi Arzı? Evet, o tek sevimli oyuncak, eglenecek, dülber cariye, eli ayağı bir yerge bağlı kul edi. Balaçağı doğanda Arzının sabrı bitti. O artık dünyada yanında tek bir tuğanı olgan Sabini kucağına alıp, ozunu yüksek kayadan denizge attı. Birkaç gün devamında onu çırayları kasivetli insanlar kayıkka minip kıdırganlarını Arzı kordu. Olar ise ne de Arzını korup oldular, ne de ana bala cesetlerini tapamaydılar. Arzı ise vücudunda evvelde hiç duyulmagan bir yengillik hissetti ve şok balıklarını ozmağa tırışıp, Kırımga taba çıkıp, yaldamağa başladı. Yalığa ilki kere çıkkanda, Kırımda бар benekli anterinin etegi tiygen yer, koz ögünde denişip keteydi. Бар yengilden ufurgen yerlerde, karlar erip ketip, alançıklar bembeyaz ve mor çeçeklerge tola, бар ince parmaçığının tokungan badem pıtaklarında nazik gülgülü yapracıklar köpüreydi. Köyde de dersin, gafletten uyanıp insanlar biraz hareketçen, faal,
жанлы жай ишке даврана эдилер. Байырдан ялыга түшкен койдеш кызларны Арзы таныды. Оларнын лафларыны динледи, күлүмсүреди. Яш кызлар нелер акында лахырды этер? Sevgi, илванлар. Кызларнын субети Арзынын калбынын юрушуну тезлештирди. О ана тили эди. Йылдан йылга бу ялыга кайтып келген Арзы чоң шейлер көрдү. Той байрамлар, кой сакинлеринин несиллери бири-биринин артынан келедилер. Жен курушларыны, эжинебилер де чөшүт түрлүү эди. Адамлар толуу кемелер казага уграганларны да көрдү. Сонки сөзлер, ялваруулардан бу адамлар ак топуракка жол алган семейдешлери олганын аңлайды. Янларына барып куртармага тырышайды, ама онун күчү бойлой шейге жетмейди. Ниже инсан деңизге батып жан бергенин көрдү. Соңра бир вакыт да мушкул шейлер жүз берди. Деңиздин тубу кени инсан жесидине толду. Булар энди каза курбанлары дегил, жаза курбанлары эдилер. Арзы көрген шеге шашып кала, онун бүтүн вujudуну мудхиш бир титиреп алайды. О бу коркудан, шашмалаудан өзүнү кайда сакламага билмейди. Деңиздин эң терен жерлерине сакланса да, бурнуна шу өлүү инсанлардын кокусу ve көзүнүн огуне акылга ятмаган инсанлар башка инсанларны, öyle чоң инсанны öyle колай өлдүргенлери келип, кени онун суу кеби шеффаф вujudуну башындан аягына ажып калтыратты. Бир кече кени ялыга чыкты. Таң атты. Саарда якын көйдөн энди адамлардын сеси эштелейди. Бу сефер жүз берген сускунлук Арзыга пек терс келди. О динленди. Күнөш энди көктө баягы көтөрүлсө де, кой тарафтан сес солук келмеди. Неде хужур шей. Дайыма да ялыда калып турган Арзы көйгө эч бир вакыт көтөрүлмөйдү. Ама бу дешетле сукунет ону өзүнүн панжасынын күчлүү чекти. Сактылык менен топуракка басып, кучагында баласы болгон Арзы көрген шейден аз калды эсини жоя язды. Кой бомбош. Кой сакинлери жок эди. Дайыма тертипле койнун темиз пак жыштырылган эвчиклери, тертипле азбарчыклары шымды дармадагын эди. Айванлар серсемлеп койну долана. Соңра Арзы бир инсанны көрдү. Эжинеби. Арзыны баласынын көрмей дуймай янчыгындан кечип, топуракта аударылган бир жылтырабык бакырчанакны чызмасынын ужунен тепти, жерге түкүрдү. Сон өзү-өзүнө бир шейлер айтып, эллерини эки тарафка саллап, Арзыдан узаклашып кетти. Арзы ялы бетке чапты, өзүнү сууга атты. О да көйдеки ач айванлар серсемлеген кеби, балыклар менен берабер о жакка бу жакка тынмайып ялдады. Кени бир баарде адети кеби о кайтты. Ялыда адамлар демир ve агачтан чешит шейлер куруп койгонлар. Арзы оларнын арасында чакылга сактылык менен басып жүрдү. Бир анде бираз карык кадын сеси: "Кызым, көресиң? Аны биздин көйүбүз. Бабамдын эвини насыл калдырсак өледи тура", деди. Арзы санки бу сөзлөр оңа муражаат болуп айтылганы кеби кой тарафка бакты. Соңра да бош ялыда кезинип жүрген эки кадынны эследи. Бу добуш оңа деңиздеки жылдырым кеби калбынын эң назик жерине урду. О бу кадынларны барып кучаклап өпереди, ама улар Арзыны көрмейлер. "А кызым, булар бизлерни шындымында коймазлар", кени деди эсличе кадын. Дудакларынын ужулары терен бурушуклер ичине далып, эки көзүндөн аккан эки тамчы көз жашка дерсин жолчук ясадылар. Да вакыт кечти. Арзы ялыга чыкып, да инсан олганда анасы евдеп чеберек пиширгенде бүтүн малени толдурган хош кокуну эсетмек үчүн махсус адамлар ялыда куш ювасы кеби ясап толдурган кафелер янына барып жерлешейди. Арзынын өзүнө да оглуна да шу чеберек керекми, ама бу коку татлы туш кеби эвинде кечкен балалык чагын андыра.
Кафынын сабылары энди чок вакыт ят тилде лаф этти, ама адлары тамам онун көйдөшлөрүнүн адлары киби Арзыга пек таныш ве догмуш эдилер. Арзы бойле вакытлардан зев калайды. Ялыда сык-сык эски либасларны андырган урбаларда келин киевлер фото чыкмага келедилер. Машиналардан кайтармалар эшитилет. Яшлар шеңлене ойнайлар. Арзы оларны көрүп жан көңүлдөн кубанайды, огланчыгына бу дүлбер инсанларны көстөрөйдү. Кырымга да бир баар келди. Ама Арзы өз ялысыны танымады. Жок, тыштан ялы пек денишмеди, лекин бутун бу жерни санки көрүнмеген, амма пек агыр бир панжа баскан кеби эди. Ялыда кене эжнебилер жүрөйдү. Ойлоп баксан, башка баарлерде, кусусан язда мында эжнебилер толуу эди. Булар эсе пек ябанчы. Көрүнүшлөрү адамга дегил жансыз, иссиз, дуйгусуз, фикирсиз бир механизмлерни андырайды. Арзы ялыдаки кафелер янына барып жерлешти, инсанлардын лафларыны dinledi. Жок, о эвелки кеби хош ве шең лафлар дегил. Ара-сыра олар Арзы үчүн пек коркунчулуу шейлер айтып коялар. Нелер болуп кетти мында? Дениз далгасы ялыга урулуп кери кайтканы кеби Арзы да дениздин тереңлигине кайта. Кене ялыга чыка ве вакты келгенде кене оз ешилүү жешит жаныбар толуу шынген жамнын ичине сиңе. Арзы чакылда баласы юклап тойган же отуруп бекледи. Соңра олар оглунен этрафты бир аз доландылар. Көйгө таба айландылар, кене ялыга кайттылар. Мотор кайыклары келе якка кеткенлерини көрүп, оларны оглунун уфак бармачыкларыны бирер топлап сайдылар, күлдүлөр, чакылда юварландылар. Күнежде ана ве баланын оюнларыны көрдү ве бираздан yorgunluk менен уфук чызыгына таба тайып кетти. Акшам болду. Чырчырналар күндүздеги мотор кайыклардан зияде күчүлүү дауыш менен чырылдап башладылар. Этраф сакинлешти ве юкуга азырланды. Арзы ташлар арасында бир ерчик тапып отурган арада ялыга 2 я 3 жашындагы инсан баласы чапып келгенин көрдү. О өзүнүн яшы ве боюна көрө пек ашыгып чапайды. Яда эвинден качты, яда коркту да, энди бу алган суратыны токтотуп оламайды, ама о сууга doğru чапайды. Нетижеси не болажак, Арзы бирден аңлады. Амма о буна жол бермеге разы дегиледи. Насыл олду өзү аңламады, ама о өзүндө эвел олмаган бир мужизеви күчүнү эсетти. Сыртыны денизге чебирип, Арзы оңа каршы чапкан балачыкка doğru тик бакышынын девамлы бакты. Бала шу чапышынын көзгө көрүнмеген бир диварга урулган кеби бирден аркасына аударылды. Йыкылганындан ве асла бу көрүнмеген манияга шашып сескенип, бутун бу каршык дуйгулардан о кычырып аглап башлады. Эмде токтоп уламайды. Арзы баланын бир жерини агыртканын үчүн өзүнү бек кабааттуу дуйду. Ама шу арада аглаган балачык юмук көзлөрүн ачып, онун оглуну эследи. Агламакны бир аз сакинлештирди ве бирден токтоп оламаса да, кээде терен ак чексе де, күлүмсүрөдү ве Арзынын оглунун янына барды. Экиси де бири-бирине тек өзлөрү аңлаган тилде бир шейлер аңлатып ве тариф этип башладылар. Денизге элчиклеринен көстөрдүлөр, көйгө таба пармачыкларыны узаттылар, башчыкларыны саладылар. Арзы экисинин элинден тутуп, экинчи кере денизден узакка кетти. Баланы көйгө алып бармага керек эди. Арзы инсан болса edi, бу вазифени тез эде этежек, амма не эседе Арзы ялыдан байырга, байырдан көйгө жол алды. Байырда энди орман башлана. Мында дах танрычаларынын меканыдыр. Арзы инсанлар жүрген тар жолчукнен кете. Эки элинден onu 2 огланчык тутуп кетелер. Экиси де сусмакта. Экиси де болдурду. Арзы өзү де аякларыны зорнен кыбырдата.
Птахлар арасындан бір көлге бұйық тезлікте учып кетті. Соңра арзының өгінде шу көлге пейдаланды, арзы юрушыны тоқтатты. Кен қанатларының ұжылары арзының екі құлағына яқынлашты. Арзы өзінің башында «Діңле» деген хош сесіні есетті. Шу әнде құлақларының içini теляшлы адамларының бірі-бірінен қычырып лаф еткен дауышлары ештілді. «Әбіләмет аға, мында жоқ. Осман әнвернен ялыға кетті. Диләвер Усиеннен дағыны бағып чықажақ. Анифе жаным ағлама». Соңра бір қадының боғық-боғық сесі дерсін сөйлемей, ағламай, инлей. Баласына бір şey olmasın сақын. Айвандан қорқмай, инсандан қорқа. Баласына бір şey yapmasınlar, хырсызламасынлар, бір зарар кетірмесінлер. Сон өзіні қарғай, ағлай. Сон кене ер адамларының сеслері. «Жамаат, телефондан бақ тұтыңыз». Арзы оның еліне тұтқан атық, ама шымды пек yorğun оғланчыққа бақты. Дақ таңырычасы her şey anlағаны кебі башыны саллады. «İnsan балалары» деп omuzlarını қысты. «Öyle ola, insan балалары дағға кетелер, жойылалар». Жамаат топлашып, бірлікте оларны қыдыра. «Сақ селемет тапылса, еркім қуана шүкірлер ете», деді арзының құлақларында есетілген хош сес. «Сен көйге кетесің ме? Денізге қайтмаға тақаттың кетер ме?» Арзы сұсты, бұна не дежегіні білмеді. Есасы, бұ баланы анасы сақ көрмек керек. Адамлар оны сақ ве зарарсыз тапмақ кереклер. Ама инсан үшін белки пек ағыры олмаған ел арзыны пек yorutты. Балалар да енді отырған ерінде ұйқылап қалажаққа ошай. Инсан баласы да ач олмақ мүмкін. Сөнік көзчіклерінен етрапқа бақа, ағламаға ағламай, ама кім біле оны? Арзы тек аран раатланмаға істеді. Инсан баласы есе оның еліні ташлап бір şeyini көрген кебі ояққа кетті. Арзы оның пешінден ашықты. Оғлы да еліні бошатты ве инсан баласына қошылды. Yüksek тегіз бик ағачларының ләтиф кевделері артында дерсін, күнеш нұрлары көктен ерге ұра. Бір ярық аланчық олғаны кебі көріне. Ама ади аланчық дегіл. Арзы балаларының артындан о ерге барып яқынлашқанда, о ерде насылдыр мақам ештілгенін анлады. О насыл бір дауыш, насыл бір алет оны чалмақ мүмкін олғаныны арзы анлатып оламайды, ама о тылсымлы дауыштан ер бір үжересінде ұйғынлық, нұр, неше ес еткеніні анлайды. Невбете yüzbergen şeyге о тажип ве айретнен бақып тұрды. Оғланлар аланы сарып алған чалыларының птахларыны егіп, арасындан кечтілер ве арзы шу анланчықта ичде умут етмеген şeyini бешікні көрді. Инсан баласы арзының оғлына көре атикче екен ве о бұ бешікке дерсін о евдегі бешігі içine менді. Сон арзының достына еліні саллады. «Юқлайжам», деді ве өзі-өзіне явашчықтан «ая-ая-аясы» деп йырлап башлады ве біраздан оның yorğun yüzчүгінде раатлық тебессумы ойнады. О керчектен де юқлап қалды. Арзы бешікнің янына отырып, оны явашчықтан саллап тұрды. Оғлы есе анасының құчағына тырмашып чықты, оны бойнындан сарды ве о да юқлағаны кебі тынчланды. Қараңлық içinde екі-үч дөгерек ярычықлар көрінді. Анифе ғарып өзіні ашап қояжақ. Насыл олды да баласы қачып кеткенін дуймады. Бір даққаға азбарға қалдырып евге кірген, бұда азбар қапысына ачмаға огренген көресін. Бірі балаға сақ толмаға керек. Заманда өзін білесін пек мұшкүл. Іште ола жаққа чаре олмас. Екіміз де айны лафны енді қайтара бір 80 кере текрарлағандырмыз. Бойле қаранлықта дағда қыдырмақ қолайды гілебет. Айды Усин, Алланың ярдымынен. Вай, аман Раббым, бұ недір? Усин бақ, деген бір қара көлге
пытакларны шытырдатып, аланчыкка чапып чыкты. Карт бир эменин калын тамырлары арасында ачык туз футболкачык кийген огланчык көрүндү. Бу жерде олган эр бир инсандын жүрөгү шу этти. Тез онун янына барып, өзүнүн бешигинде ятканы кеби ушуген, топланып юклаган огланчыкны явашчыктан омузундан салап уяттылар. О көзчүклөрүн ачты, агламактан ок шеклини алган узун кирпиклүү көзлөрүнү лип-лип этип, янындагы эр адамды танып, бойнуна сарылды. «Ije!» деп кубанычлуу сеснен кычырды. Эмжеси onu кучаклап багрына басты. Янындакилер Аллага бин шүкүр деди ве ажеле телефондан анасына хабар этип, койге таба тар жолчуктан ормандан кеттилер. Арзы буларны эпсini көрсө де, onun ве баласынын мында олганын инсанлар дуймады. Энди о да кайтмага керек. Ама бутун вujudунда насылдыр денишме болуп кечти. Насыл денишме о өзүнө аңлатып боламайды, тек бир шейни аңлады. Эндиден о өз ялысындан деңиздин узак сулук ветерен ерлерге кетмеге мечбур дегил. О өзүнүн ялысындан айрылмайжак. Орманындан, дагындан, ялысындан эч бир вакыт айрылмайжак. Белки де вujуду шекил же денишор. Өзү мында калажак. Инсан анасы кеби өз баласыны көздөн качырмамак үчүн арзы оглу олган тарафка бакты. Айдын нурлар ичинде турган бала бешиги кене өз тылсымдуу нагмесini чалып башлады. Оглу демин досту яткан жерге барып жерлешти. Арзы бешикни явашчыктан саллады. Менин улум батыр да өзү инсан болгондо эшиткен түркүнү йырлады. 2017 senesi yazılgan.